Dunia iko mwisho rafiki, taenda kwa nani? Kuzimu imefunguka, mbinguni imefunguka. Dunia imefika mwisho, we utaenda wapi? Dunia imefika mwisho, we utaenda wapi? Dada mwenye suruali, utaenda wapi? Pasta mwenye kiburi kanisani, utaenda wapi? Dada mwenye kusuka nywele, utaenda wapi? Dunia imefika mwisho, we utaenda wapi? Dunia imefika mwisho, we utaenda wapi? Hebu wewe utaenda kwa nani? Hebu wewe, Shetani na majeshi yake wanapanga kukuangamiza. Shetani na majeshi yake wanapanga kukuangamiza, lakini mbinguni imepanga kukokoa. Lakini mbinguni wanapanga kukokoa. Mpango wako ni mingi, umepanga moto wala jehanamu rafiki, umepanga moto wala jehanamu. Amkawe, 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 nenda kwa Yesu, anakuchunga we. Nenda kwa Yesu, anakusubiri. Ukibakia hautaenda tena we. Twende sote. Dunia imefika mwisho, we utaenda wapi? Mwanaume kama mwanamke, utaenda wapi? Dunia imefika mwisho, we utaenda wapi? Mwanaume kama mwanamke, uliona we utaenda wapi? Nazokende kovanda na Nzambe na ngai, nazokende kovanda na Jésus na ngai, nazokende kovanda na mokonzi na lola, nazokende kovanda na mokonzi oyo aza na vi na ngai, nazokende kovanda na mokonzi oyo aza na bolamu na ngai. Yende apesi nga vi, yende apesi nga vi, yende apesi nga vi. Tutaenda kwa Yesu, sisi watete wa Mungu, tutaenda kwa Yesu,